Hato Judas unlay shabanang ne unlay shadujok kakana kalong kumne u Judas ude way na kisnran ba u Jisu la chit u Judas udon u saipan bamot u Judas ude nonglong pisa u batip ka chingot chung sap chung kanhon bat u Judas ula bot hakti ya kajat chung Jisu bat u Jisu ula pha Judas bat way bat arut ban la yalak gospel Matius pau kila pe no iki so chaga kerdeng jong Jisu u Judas ulong bo shirham ba ule ye ka badai ya Henry ka jingkit jong ba jong u ye ka kam kalong ka bale noi nadu jutang barim Old Testament ladap ye thulu pa shphang jong u utaw babam jingbam lambat nga ulara ka dong khong jat persha nga sam sawoi khandai Yonis khatlai pra Shushu na Sekharaya kalong khatway khatar Matthias arpunyo khandai shpo layathu shpang laipotli ki sbai rupa bat kajing shatla u Jisu ongkor detiu tau bru patino enga ka bhawanam khai u Matthias arpunyo arpsa u Judas on dai manga ku kandrat bandino yame Jisu ong mela ong ye ka badai ke hang tau Judas unda yam ya kepala benda oma syuk ban pelat kenang ban pendap ya kacing tho batla ya tho rupa hagi kam ke apostol way khandri kenang ban pendap ya kacing tho bakoi ya pelan jong blai leseu Judas ula persyang ban light na kata kacing ya bakrau handre umla ban light habang ipen trim yu Petros Jisu ong menen yang alaisin Henry man sasutu hadin kabamut menom yap syerda Henry yau Judas bapli u Jisu ang kabahawanam kayo tau priyo kabamut syadujok junom la junom syerda hangne ka kutik kapen perkhat yakinong pulih kat baha ka shidi u Petros klong lai khandai kwa yano ban jotno Henry ban poi baro syakajing kelabamut ya ka bahu play ula temu omla ban pen sange Isaya khat sawar punyo ka benengot khandau kan lek no gaktin junga kan ne wat iwe dak bakun ru inom ja Matius san khatra kumta ka kamram jungi kalong ban shu pendam becak mat jungle ngimla ban ki wat shiliang gaktiru ladau trai singap jar job khatlai khasan lau peniap ru yanga ngan yai up ya u